Dobar dan svima. Moje ime je Milenko Pejević, ko me ne zna. Poštovani gosti, dragi prijatelji, poslovni saradnici, prvo da se svima skupa, da vas sve skupa pozdravim ispred domaćina kompanije SV Planta iz Kule i da vam poželim da se danas ugodno osjećate i da se lepo provedete na ovoj našoj svečanosti. Na prvom mestu bih pozdravio njegovu ekscelenciju ambasadora Kraljevine Holandije i sve zvaničnike ambasade Kraljevine Holandije, zvaničnike državne i pokrajinske uprave, predsjednika opštine Kula i sve drage goste. U par reči stane sve ono što smo postigli u ovih 4 godine postojanja, a to nije malo. Počeli smo 2014. godine na jedva 15 hektara proizvodnje i verujte, nije bilo lako. Malo ko je verovao da će priča oko SV Planta uspeti, ali bili smo uporni, svaka godina je imala svoje izazove, prepreke, upornost, prepreke, na izgled ne previše nerešive probleme, ali smo uz naše znanje, upornost i ogromnu pomoć kompanije Verbeek iz Holandije uspjeli da prebrodimo i da postanemo jedan od najznačajnijih proizvođača sadnica voća u Evropi. Danas rasadnici SV Planta se prostiru na oko 160 hektara sa proizvodnjom od oko 5 miliona sadnica vrhunskog kvaliteta. Predanim radom naših radnika koji su svojom odanošću i upornošću podigli ovu kompaniju, uspjeli smo da postanemo to što smo danas. Ovom prilikom bi se zahvalio Adriju Verbeeku, njegovoj porodici i svim kolegama iz Holandije, mojim kolegama Nenadu Puriću i Đuru Marijanu i posebno svim zaposlenim u SV Plantu na postignut uspeh. Zahvalnost dugujemo svim institucijama, saradnicima, prijateljima i naravno kupcima koji prate naš rad i koji su nam ukazali veliko poverenje. Još jednom vas se zahvaljujem na dolasku što ste uveličali ovu našu svečanost i želim vama i vašim porodicama sve najbolje. Hvala svima. Poštovani gospodine Verbeek, dame i gospodo, poštovani prijatelji. Izuzetna mi je čast i veliko zadovoljstvo što ime opštine Kula i u svoje lično ime danas mogu da vam se obratim i da poželim sreću u radu u kompaniji SV Plant. Pre oko 5 godina gospodin Pejović sa gospodinom Purićem je prvi put u opštinu Kula doveo gospodina Verbeeka i od tada su naši kontakti neprekidni. Negde kompanija SV Plant i industrijska zona u Kuli su zajedno rasli, tako da smo danas dočekali da otvaramo prvi pogon u našoj industrijskoj zoni i ja ovu priliku koristim da se zahvalim gospodinu Verbeeku što su nam pomogli da probijemo led i što bi rekli da su povukli nogu i da ćemo u narednom periodu veoma brzo još 2 nova pogona otvoriti. Ja bih danas iskoristio priliku da gospodinu Verbeeku uručim upotrebnu dozvolu koja je ishodovana pre 3 dana, s čime i zvanično ova kompanija počinje sa radom na teritoriji opštine Kula. Živeli, neka je sa srećom i da dugo poslujete na teritoriji naše opštine. Dames en heren, goedemiddag. Ladies and gentlemen, good afternoon. Dzień dobry, panie i panowie. Dobar dan.
Gospodine gradonačelniče Kule, gospodine Verbeek, dame i gospodo, ambasador Holandije vas je pozdravio i na poljskom, i na srpskom, i na holandskom. And English even. It is a pleasure to be here, and I will briefly explain to you why. Naročito mi je zadovoljstvo da budem danas ovde i hoću da vam objasnim zašto. The Netherlands has been, for the past few years, the largest source of foreign direct investment into Serbia. Holandija je protekle 4 godine je najveći strani investitor u Srbiji. We are big in we are big in the IT industry. We are big in retailing. We are big in shipbuilding. And we are big in the agribusiness. Mi smo jaki i veliki u industriji, IT industriji, u maloprodaji, u izgradnji brodova, ali takođe i u poljoprivredi. And we are so big thanks to a number of companies, big companies, small companies, medium-sized companies, Dutch companies that want to invest in Serbia. Veliki je broj holandskih kompanija različitog kapaciteta, od malih preko srednjih do velikih koji hoće da investiraju u Srbiju. Now, as ambassador, I am obviously proud of every single Dutch company. But I'm even a bit more proud of some of them. And one of those companies I'm a bit more proud of is Seveplant Verbeek. Kao ambasador Holandije, ja sam veoma ponosan na sve holandske kompanije koje hoće da investiraju u Srbiji, ali na neke sam malo više ponosan nego na druge, a jedna od tih na koje sam malo više ponosan je baš Seveplant Verbeek iz Kule. The reason for that is that Seveplant started here 4 years ago with a small seedling operation, and they didn't know whether it was going to be a success. Look at them today. We are standing today on the 3rd largest seedling operation in the world. Pre 4 godine, kada je Seveplant, odnosno Verbeek, krenuo sa svojim poslovnim aktivnostima u Srbiji, krenuli su malim koracima, nisu znali koliko će biti uspešni, a pogledajte ih danas, danas su 3. rasadnik ovih sorti u svetu. And the reason for the success, I think, the reason for the success of Seveplant is that Seveplant epitomizes how Dutch agriculture grows. This is what we call the golden triangle. You need a company, an entrepreneur with the entrepreneurial spirit. You need a sense of innovation, new techniques using research and science. And you need a government actor, be it Serbian, be it Dutch, that is willing to help where it is necessary and that is willing to get out of the way where that is better. Ono što je interesantno je to što je Seveplant, odnosno Verbeek, doneo iz Holandije, to je taj zlatni trougao, operativni zlatni trougao iz Holandije, gde vi imate preduzetnika koji ima inovativne ideje, imate saradnju sa lokalnom samoupravom i imate saradnju sa partnerima u zemlji gde dolazite. We have been working with Seveplant for the last 4 years, since their very beginning in Serbia. We were there all the way as partners and friends, sometimes giving advice, sometimes helping, sometimes learning from the company itself. So I like to think that we as an embassy are a little bit part of the success of this company. I'm proud of that, I'm happy for that, and I wish you all the success in the world.
Mi kao ambasada smo bili uz Seveplant od samog početka, uz njih pomagali smo im, učili smo od njih, nadamo se da smo malim delom doprineli ovom uspehu koji danas ovde otvaramo, tako da vam želim sav uspeh i u budućnosti.